Pini press club, Hamran press club, nang itu kan very short invitation notice pensi nang itu nang cetak nomor nang coro itu. Sunday style itu pini press isi mid nang kok atema apota komsom, lapen hala mega health camp har preparation kam ta do thro ma lasi short notice pen pini Sunday style ini itu nang itu kan press meet pan nang coba pot nang itu kewan pot nang coro lo. Raso press meet ke coba ke jasamet ke lalu non coming 8 October 2025 Serdihun Aklam Vothatlangso Ladakh ni itu mega health camp doji actually itu West Karbi Anglong district along as per nang itu chini lo je already after delimitation itu non MLA LA ini dulu isi ke 112 isi ke 111 rongkang pen sana buko la amri so first itu ke cengi ke non amri pen laswan ni mega health camp ni ke main focus ke 58 diseases lahir diseases mane sana buko common disease kali lahir heart disease dolo ija ke hala blood long pena ke chok che pena jok lahir disease dolo la pen hala brain long ta dolo haria king pa nerve bemar ta dolo do total 58 number of diseases do not all are curable but ek number alam ke lahir bemar ke do tumhan ke harta ke from so pen up to 18 years of age madati lahir osuma tumhan ba up to 18 years lahir bemar dolo late immediately alang tumhan treatment phani tum body po number 2 ke treatment unit bala ke treatable condition kali pulote alang tumhan social welfare pen penison monthly financial aid ba financial help tumhan people Ladakh example is in people dhorilok la heart of keso rheumatic heart disease ba atrial septal defect poisi do la penako la congenital heart disease do lahi ke operation le korilo plote pami kon sita laso akeso ke pami pan laso operation ke ador sopi lahi non Ladakh itu gote la Karbi Anglong entire itu West Karbi Anglong cover nahi pen atokati tame itu sob pan bi bomlo lesia chance isi nang pilo Assam government itu ne free pen non cetana the laso bemar rheumatic ba heart disease ba atrial septal itung dak laso operation jong sike claim dami pulote non pini arni ke 10 to 15 lakhs kharcha dami sita laso ke soke non through this mega health camp alang tumphon identify kori si lahia ke so dolo pu alang tumphon specified notified medical college dolo lahia medical college tong toipo lapen lahia medical college long jong si lahiu operation ba lahiu ke so ke pa miji phan vyavastha hoy ba warsa hoy pulote hong dame toipo la to AIMS New Delhi tame ba Chennai tame ba CMC Vellore hatak toipo free of cost 2 number alam ke laswa mega health camp ni ke akaprek health related activities ta do say yoga it is good for benefit for health lahia alam ta do plus TB ta itum screening kori po la pen la gosan lo po la disability social welfare tu banda already alang tum banda asia heri do po office sobat atak do po disability registration ke kori pan la pen alang tum pan certificate kopi pan itum bo atak si claim der po number 4 disease ake mopen nili nanga thana son mithang cross penelong lahia bemar le treatment ke kuri dami pulate 10 15 20 lakh pak dami sita non ke ake joy mane pilo ka treatment jot kailo hadak ki pon aeroplane pen tang Delhi pon nai ba Bangalore pon nai la operation aphan ba Kolkata pon nai operation pulate lahiu anta sob ake jola along with the patient one attendant alangtum government to bear pula sotangka so humble request ke lalo je white publicity le dolo pulote anso se itum dak raratum ijak mathema ituma munitum ijak
chini ne data hai mene ba la tumhan khobor ab data hai mene ba la tumhan kawar be data hai mene lasi lan tumhan pachini phan na intum press tumhan ni tum hinpen choni bilo la pen white publicity bang ke dolo plote anso se rara tum chini pola so lama putha la pen la next ako la 28 anita thought same la son isi dopo la so hanta non pentame rat hanta choni rilo je alang tumta awareness si kurisi manela so anita nang chetom ni amen a list long ave that sitame jongsi apai putu matha je la so phan ke paklang nai kudu lote alang tum wan tame a list long do kok ta man di mane itung amuni tum miss that lo matsi la so apot tum kosala pupo amen abdel lo ba amen thap del lo son do kok ta hai lapen lahiu survey bene pen ajak pen non ijaka bostu klang no je itung dak weskar biang lo malnutrition aputhak ta penang an ijaka osumar tumdu so already abita kemeke lalo government of Assam itu pachini lo je weskar biang long malnutrition problem tu osumar tu ijake penang an severe malnutrition tadu moderate malnutrition to magata hem kichu machine te chok sita severe malnutrition aputha ke asap treatment ka machine nahi ho to abita ke meke lalo je already government has already they have approved for nutritional rehabilitation center at Hamren non la so Hamren hospital long nutritional rehabilitation center tadu ko NRC bul hai la so nutritional rehabilitation center long ke severe malnutrition ke do somatum khan dadak wan po la ke chun ke government mane jo hala so malnutrition aten ke chok mane jo uti pinai ya khit pinai jane sob ko pima nutrition ke do nai an sob government pen hedisi dak situn kitun adim ta do po la pen nutrition advisor da do po alang mane hala oso pan lang po assess kori po ko pima nutrition ke kom lahi la so teng dak kitchen no patun po patun si la so somatupan ke pachoi gan untode ek hafta 10 din 15 din dame hala also malnutrition status pen normal status an bang tik ke dak itung mane admission bc ake joy pen ke jo including also pen alogot inut guardian dak ki pana byostha debo 10 bedded nutritional rehabilitation center already approved at lo ala non preliminary hala yu pene arum pene ke tiari pan la white posting pene la rong pene ki biti pan tangka laki si macam laki ni nang lelo la pen itu non la apana civil long sin tumathalu taksi tiar ko ke hopefully by after March next year financial year ke functional ko so edi bang non pini nang itu thanai ke lan chalo pene karjuningal tu lote nang atutam